Prema riječima Zorana Petoša, projektni menadžera Udruženja građana DON, brojne primjedbe su uspješno riješili, a u nekim slučajevima poput prevara na društvenim mrežama zatražili su pomoć i policije. Kupovina preko interneta je nešto na što potrošač najviše bude oštećen. Kupovina putem interneta, u prošle godine smo imali jako puno žalbi na kupovinu putem lažnih Facebook profila, prevara putem interneta, takozvani ugovori, kupovina na daljinu. Tako da jako puno posla je bilo, evo ulazimo i ovu godinu istim tempom, evo i u ovom mjesecu imamo jako puno žalbi. Ovo udruženje potrošača prema Petoševim riječima je prvo na području Prijedorske regije koje je formiralo i komisije za rješavanje reklamacija potrošača preko kojih zastupaju potrošača kada se obraćaju javnim ustanovama. Najviše tu pomažemo građanima kroz rad u komisijama za rješavanje reklamacija potrošača koje je zakonska obaveza da sva preduzeća javne imaju i da budemo mi članovi te komisije. Mi smo uspjeli u gradu Prijedor još 2015. prvi u Republici Srpskoj da formiramo komisije i savjetodavno tijelo na nivou grada, a u čitavoj Prijedorskoj regiji smo također formirali komisije i aktivni smo, znači, pomažemo potrošačima iz čitave regije da ostvare svoja prava. Prijedorsko udruženje za zaštitu potrošača jedno je od 10 aktivnih u Republici Srpskoj. Građani im se mogu obratiti telefonom na 052 231 155 kao i preko njihove Facebook stranice ili doći lično u prostoriju udruženja.